braćo i sestre, srećan današnji dan, srećan praznik. Mi se sada nalazimo u molitvenim pripremama za praznik roždestva Hristova. Praznici Gospodnji su po tome i specifični i razlikuju se u odnosu na praznike posvećeni svetima, zato što praznici Gospodnji i bogorodični imaju vreme predpraznovanja ili predprazništvo, a današnjim danom završava se predprazništvo i onda nastupa praznik roždestva Hristova i u nastavku narednih 7 dana nastavlja se praznovanje praznika roždestva Hristova do odanija, kada se molitveno zatvara krug prazničnog bogosluženja. Neka Gospod milostivi, braćo i sestre, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao sa nebesa, primio telo naše, a mi smo stvoreni, kako kaže se u Bibliji, kada je Bog stvorio čovjeka, predvečnom savjetu Svete Trojice, kaže da bude jedan od nas. Stvoreni smo po uzoru na Gospoda od večnosti. Zato i treba uvek da imamo tu žrtvu Gospodnju, koji je primivši ljudsko telo prineo sebe za nas, radi nas ljudi i radi našega spasenja. Neka milostivi Gospod usliši vaše molitve, braćo i sestre, da vam podari izobilje blagoslova svoga, da se u našim srcima probudi u radost božanska, kako bismo slavili sveto ime njegovo. Molitvama svetih otaca našeg Gospoda Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas i spasi nas. Amin. Ja se radujem da sam u vašem hramu ovako prelepom koji ste podigli ovdje i ukrasili ovaj grad. Tako da je ovaj grad postao sada zaista i po izgledu i po svemu hrišćanski grad. I to je naša odgovornost i obaveza, braćo i sestre, da čuvamo svoje svetinje i da ih dolazimo i da se molimo o njima ako želimo blagoslov Božji.